iram tui makashami ka sangau gida shap situation rida ka hangau ge. Sometimes God takes you to a place, a high place that is higher than yourself. From that place, you can look down and see life around you. When you are in a high place, generally you have a better perspective of this world. Go to one of the highest buildings in Bangalore, and from there you can see people walking, living, working, enjoying, sorrowing. The whole life, almost the whole life you can see when you are at the top. It is a place of privilege. And sometimes, not sometimes, but many times, we are tempted to stay in that place because it is a place of privilege, is a place of position, sometimes power, and sometimes money. But remember that God did not put you there to stay there forever, nor were you put up there so that you can look down upon other people. God put you there so that you can come down after you have that perspective. Come down after understanding life and serve people who are down there. If you choose to remain up there, then it is your loss. God has given you a vision, and now you are called to come down to serve His people. And that is a story that was read to us this morning. Jesus took His 3 disciples, Peter, James, and John, to a mountain where Jesus was transfigured. And Peter wanted to stay there. He said, "Lord, let me build 3 houses for you, Elijah and Moses." He wanted to stay there. But Jesus said, "No, I have to go down. I have work to do. My work is to go to Jerusalem, to die on the cross and to be resurrected." That is the same calling God is giving all of us today. If you are in a high place, don't stay there too long. God has put you there for a purpose, so that you can come down from that place, down to earth, and serve His people. You may suffer like Jesus suffered, but you will be resurrected like Jesus also was resurrected. We are called to carry our cross, but victory is assured to us, because the one who went before us died, buried, and was resurrected. And if we follow in His footsteps, the same will happen to us. We may suffer, we may be buried, but we will be resurrected with Him. Remember, if you are in a high place today, you are called there for a purpose, so that after being there, come down, serve the people in the name of God. Bóc bài mà sốc rằng là cái ya rồi lịch thì ác wajar rampan we pasamring pali na tum na ngjon kami sahasat aina lan aina yang pangsabay ng ngjon kami mga aina wajar rampan hi rai sangdale na tum li kala proholi ning silake mikumo we pangsap maning mani ka hi brawi locomotion aina karani sahagasa ito may sahagsa hi brawi ng hankami ki hi achu wajar rampan we mirina na itum later za ri aina itum li chithai dakle ne sahagasa hi itum ngachang mashila leson plong re
Luke we Jishu hi seha ka sa Jishu ne Matthew lila Jishu hi seha sa ye Mark lila sa ye John lila sa ye ka Luke li sa me thui jine Jishu hi ana what paikar ka hak ka makari rang ka ai seha sa son ai hi ruhi kai thilila seha sa ja tam tranjali mangla ka tharoi pangsapji ali tashung Achawe azakon hila Sayha khani shida sakai thili kapungtung le kalaka awe azakon hi rajine Sayha laka otsak lila Pentecost thangji Sayha sa da klai Jerusalem le sayha sa da klai mi bing le manglak tharoi pangsap ji tasung ji bing jila sayha sa da klai atam tranjili manglak tharoi pangsap ji tasung Sayha ka sa hi pangsap lai jine Sayha ka sa hi itum nang zanlak aina sa sai jilala variran mamalai mane ngahan kami hi itum mamalai jine kha itum mamalai jak le le Sayha ka sang han ka kami hi nawe atishuda iwi kapning atishuda mang han kami mane Rivrawi thangkame atishuda ngahan kami jine Jima malai gijini. Jana na acu kenang tak latam tranjili, cot tak latam tranjili. Saya salah ke nawi kenang tak lay, cot tak lay. Janjam tada na pasali kezau jauh lo. Saya salah ke kezaci mushok ke saya hi menghan kami dalam makui lo. Pol awi pasali kezadi lay. Saya ke beriran makui tu mimne. Meram lay awak itu. Kejiwi wangai na pon na berirai saya menghan ka kami berirani dah an mahang mani. Kerja berirana poli pangsat mi dak leji, awi pasali ngasai dak leji le lang mai jini. Awi pasali ngasai dak le awi ning cot dak leji le berirana pangsat mi dak leji na hen mai karau kita poli wang berirana rai kami pangsat pi ta kai mi kai kestan. Jana saya hak sa ngahan kami apong teng teng ngahan kami ko giji itum na mamalai giji ne. Isi we waja tuing ting akamashi mengaure jana awi songza we wang kala shimla na ministry sak ji wang ali saya hak sali penengung milo kala shimla na ministry satam tranjali na tumai ka tom kami hi mamalai lo da hangai waja le Church we salam legacy itum na midalay say hala kui pong laga sim lin phala kai na kala na we mirin la sim kur milin la mia sang ro ji hi hangai ka phung tung li ka hi ring phala ke shiroi ka phung li i yaron da lai la kha chingum tra da truk shuka li kai chiu ti li makalak thuri Ari ka thak le jam tem ne kha shiroi ka phungli ka la ka cha tam tranjali shongphula kari shongphula malai samne shiroi wa na teo kari je teo ka thadak thoka la ga jiwa na phai na zat ne shiroi ka phung tungli ka la ka nga shan wa ka ring phala ke tangkhul we ngalai ka to ga ji thai la ka sing so song la jingtun song la south la north la thai la ka tangkhul we ram hak ta khlai Kala jilang mai der Burma chimik show ma tha thang hona singet ma tha thang hona Burma wing le le thai kai ga atam lia imphal le tampak la thai le la ka ngai shiroi ga phungjili pa mai la ke masila thare jili ga pa ka ji ithumai phasamang ning la ithumai ning la mangla la ithum le khang khang sak ka cha kam tham ma mang mai da mà tháo cái đó tăng hôn lao cái tông cái đó sai cổ rồi này shiroi cái phong li các băm house các ban house chỉ house chỉ shiroi cái phong ấy cái mà tháo thì cái mà thấy chỉ xem hắn nào rồi đi ta đã thằng cái mang cái chỉ là phá rồi là cái là cái ta vậy nè cái thằng ấy rồi cái sang thấy chỉ nào ô chỉ tăng hôn là euro ram hiác lại mua cái gì thấy sang chỉ này à riêng đi lấy cái tăng hôn vì ram hiác cái chung được lấy mà thấy chỉ nào cái là cái ô chỉ tăng hôn li iram le hak mai lemu iwi range li ta mai lemu ning hang hang sak na wo
또 이 다들은 파이다 시당 올라가도 네 시로일까 섬하우스 심까 섬하우스 지지제 시로에 가마타지 심 하나 오겠지 그 봉질이 미그동가 까밤세지야 시로에 위 아원 릴리 힐라 심 하나 오래 그 집아오 미 중다 까밤마보다 클라이메트 야로나 체인지 사오게다 얘는 시로에 릴리질라 심 하나 하이바이 그 봉뚱리 아뚱리 너위 미린 아뚱리 Dirana haime kai je chili pam son rag ji hi maraka khali mongta mane atungli ka kaji Dirana nali yang khuilo ngashan khuilo kala chi withili ta laka shaba salo ji ne itum vareshi mik chung kana Dirana itumli mirin ka phungtung le khangka kami jai na matangai jawe Examples are the testimony me the living je. I Jishu Christali, Jiwe Cam Jili, Jitangji, Jiwe Church Li, I Sampang the Hui Kami Sampang the Rengapa Kamatang, Kapungtung we experience Atum Hangi. Ka testimony Manga na Tang House Jia, Kisavai Wura. Rirana Nali Kisami Hire. Kaji hang laga tang house kisa bai wura Rirana ning chang bao ba Rirana nali kisa mi hair kla kajana gatang maning la ka ara ina Rirawi wang kisa mi dalay kaji baji na important na jibaji ito mi chung chang na ito may testimony ay na tang hawi iwi testimony kya kamatagala may kamatag chung kalay ka jina kamatai maning mane kamatai bawa Rirana sami kai thili nana Rirawi ming sing laga kisadalai kijibaji jina kamatai ne Peter thada kapungtung jili pam house ram gthum sham hauge jishuwe wanga Moses wanga Elijah wanga hili pam house matalui se giji etum mi kumo we ningli teuga khalai khang cha ne ho matalui ngai ji ok thuili te kamate apam jili Rirana nali khangka khai jili ta pam son ragji ka Rirana wa jili maning mane jili pam son ma je bai mane ta la kha yaro li shaba sa lo gji ne jena jishu na athum gathum jili Peter James and John jili jiwi thili azak wang khai thili ta lui la kha naw shnau akli rai gzang naw shnau akli rai mi de jishu na jili pam son sa ji rai mi lui gji Lagarai kami hila itum reshe bang tam khui ga paya para khane wo kajibawa luk we akhum chuko hoga phok chili chishuna sa kang thu bing hi pau ga pha shok ga vai kalarai ka zat trai mek vai chi ho shok te kala bible te shu da athum na ka zat ka chung ka rai mi da sang da le te ka aru ya athum na ka ta atam tranjiliya Now she now right zang ba ava vuna ralaga ki hangle jika na wi sa tu bing li rai mi vai khui rai kha athum nam rai rar mane rai hi ji pi ji mak sham shok rar mane ta hang de luk wi akhum ji ko ho pok chlia ka zat rai mi ji hai ra ji tha ka arui now shnau bai li ka zadam rai mi rar ji da Laga sa kang tu bing ji lang so la kai ung dala nawi mi ngai ne itum na te kam tai wat chung ga sai da ung dala ka ki sa da naw sa ba hi lim rai mi ra thu ji lang so khai kala pichar sa khai ba bang ne atum li Rirana pangshap mi ye nali ili Rirana pangshap mi ka mi li pichar sa hai ka pangshap ji shimana we Pichar sa ji ka ta thai ji la atum na ta la kha hi we kharjan ti chang ji le ji shu mi ngai na rai mi ga zat mi a ga zat le jena ali itum le mang so thu ge da ali khamau so nei da ji shu le hang de aw sa khang the bing jina jena ji shu na tha hau lo ma kham lo ji sa khang thu bing na wa pichar sangai ji la mi ji ba ji le ta pichar ka sawi ni ngai hi khare ne lai khain da ithu mai ning li mi li pichar sang hai la hai kha Rirana mi khai pang shap chi ma shok ne
rai ji mak sam shokrar ji ne mai thum pichar sa lung re mi ne mak pha tam mak sa tam ranjil phai dam hang bai mane mak pha sa tam ranjil ma pham ne ji khlai le lung re kha pichar ka sa ji lai ke shiningai na sa ge ji ne chak ke shiningai na masa bai mane kala Jishu Krista na arui rai mi dak le ya yarno ba hi naw akamang an shingkhuli naw akamang ni ji Luke we khrzani li shingkhuri naw akamang li rai kmi chung sang de le de nain khu we rumai we naw akamang ge jila Jishu na rai mi Jairus we naw nglawu akamang ge jila Jishu na rai mi Jishu atam lia naw mera hina shingkhuri hi we pangshat ne I naw mera malay kha I thi gai thi li I we shimkhur I khi ba gala ge ji I chik I we chikhur li ji fu hau ge ji ne kok phai ne kha I we naw mera lay kha I khi ba gala I we shimkhur khi gala khi khu gala khi shang gala ge ji hi I we naw mera ji na I we history ji phungwa ge ji ne I we naw mera khamang thi hau ra ka zaw ra je ga I thi gai ge stan ne I we history malay lui ji I we thought nin chan malay lui stan Jaina chikatha chot lak le da klai khanang lak le da klai bing jili Jishu na athum we identity history ji mashiman ngasat mane ta kamai na no we I we history identity hila Jishu na mashiman ngasak ai mane Jishu na rashem mi lui shidri ka phongtung li azakhon we thi jili akhon na ke rawa kata da bauta gale ji ka aling na lo ta hang Jishu ling na lo ji Rom na we akum thra tu za thra da shini jili shit ka sang hi khangnai na ra ye kala Jishu Krista we tu khangna jili hui khami le ji sang ta le Rivra we tu hi na lo ji ni Bible ling na lo je ka himang le ka hang mun na khnai na na sang mang le mun ne kha khana ling na sang le ka pangai na mi re na whatsapp phong shok chili khang na le ka hang ne khang na hi a chung na le ka thau lo ka jim ning mun ne ka thang ga chi thang na lo ka chi ne nali a chu mun ning ka akam khanau thang ma shoi la ru na apam ku chi le than ka re bang shap khle apam ni ni ga Maning ga mai khaya apam ni ka maning ka paisa khle apam ni ka rirana na le than ka re ka chui ja na yang ta la ka o ko thui we mi kumo we mi rin hi yang ka bai thai ka bai ka jili pam chon da masalo ta la ka ya ri li Krista we ming li shabasalo Krista we ming le shilo mai thang ga chi da ithum mili mele shirar mane ka Marak liya le shi se ta la kha mili phyo milo mi sai koroli thum phasa kaw sa da phyo khami shila ke khami a ka khni li thum phyo mi bai Krista we mingli atungwai na ta la kha ngjon milo mi ka tong li thum ni king jon mi ra kha mi a ka khni li ngjon milo rirana na ili atungli ga haije Achu maninga akam khnau tan haira sare chili pam lo ta khai maning mane ka chili yang khui la ka phap ta khui la ka azing li tha la ka awe naw bing li shaba sa lo ji hi ri rawi ning chang ne amen